Kardon pini news fast Karbiang long birta thanjiban nilisami sunali rom pipi. Aprasi birta thipi pen arjuik tha. West Karbi Anglong District Lapen Meghalaya Hoya Puthak Khermi Along Ratpia Mai Kangni Along Bangso Puthak Council Atum Siding De Pulote Kewangji election vote pitek the lopu ketherpon Nambora Roy Lapen Daigrum Alang Royalong Dolong Kavia Jok Rong Krisir Kep Arat Kisung Toar Kahino Ajok Ihum Ahem Konglong Kaching Thang सबका साथ सबका विकास पु बीजेपी अतुम कचिपिंदा का लेके राधा किसुमसी क्लांगपोनलो उमहारापट्टी अलोंगरी सरहबे अमाय अहिन पेन बोलोमीटर अमाय के डेंग Aduya hoyalam kia putak non puanta pajut pon une data joini ahoya dung ke dua rata tungkai kita kisum pensi kacing thang nanga joini pini ahoy kacing thua maya tumpen patir pi ponsi sarkar pension thomalam chak papleng pon tikte data joini pini Khermi ke patua klamalong pen armung chejeng amai padupon labangso amai padupon lake jesemet ahoyalam kia putak sarkar pen alam chak papleng pon tikte data joini pini ahoy kacing thua maya tumpen patir pi ponsi son thom sarkar kachachak alam thik Kicing si ahoy along pillar sompon pe aduntu mukro along BOP camp pipon pe lapen khatkasila along police station pipon pe det non puanta labangso joini pini ahoy along ke doara ratum ningkipung pen na joini non kewangji kilika porahut lamchak kachechak kating pen pachun pon thekte pulote kilika porahut vote pidun thekte pusi ahoy ke doara lapen ahoy kaching tur amayatum airset prung set pen pachini pon la ke nel tio phan ti chak la ke khat kasla long nel tio phan ana nang yipu la alang cm sida ki chak tikang lo la penalang li nel tio phan putrang jong sila chiklui jong sit nel tum hanang pitang the pulote nel tum nang tum ra phan chi chak tikang lo la chiklui yong bo la pen ke nang putrang il tum jong sila sa border nel tum एक इंची नल तुम आकाप्रेक फान के पिपे पुआलांग तुम सेटा नॉन पुआंता नल तो फान लबांग सलाम वोय नॉन अंतम पे लापेन आकाम दांग पेन पे लासी नल तुम के रात पेन चिसोंग लो पिनियर नी लासे रात पेन पिनियर नी रात चिंगरुम लो लापेन नल तुम मलोंग आकिहाय पी रिनात्रang pi talang liga chak lo nel तो जोंग सिने तुम लबांग सा काम लबांग सा होय अलाम सिने तुम फान nang klem ipe panelige nelige political feel ke nang sunse selang lidak cicak tikang lo seta non puanta labang sakam link le hat kasalalong ta thana tawe lapen bigot mkrota nanta klem ke lasinel tumke ratpen mini thorlo lakenel tumeng duk pen sinel tum cicak thorlo lapenel tum lancho kalinel tum yong sinel tum la yong sinel topan nang pipling mi pe nel tum ke rap pen ka cicak ke nel tum ke wood ke pitek ke Keroni pen rensing teron news fast Karbiang long Dolong ka puke non head pen kalilo ha district council long layer prang pen lo la pen council sarkar chelarta apong do ulo sonsi non poriborton sarkar nang le rokta epong ateng si to bomlang pinpur me mojadar rong hang arong pen damji pulote number aroi kaponangji Koilamati hin pen dam pulote daigrum aroi kaponangji ningkani si pen patahini cheka dalong kimsi chileng pon bomlang keso hut langke theke hat un epen hospital lele ako apran kedam tangatum dopiklo se kachelang jia phan golaghat bokajan dimapur dipuan damnangji osomar school kidun Koilamati an arnibang aking pen kedam kewang Koilamati pen kahilo kilometer Craner Cap Cresir Cap kahilo do lasi dolong prabjin pen nang pivek nang jipusi hun singhan se pen mai arong ahwar SGB lang tuk tok bi atum Karbiang Long Autonomous Council CM EM atuma phan tuning report news text report news fast Karbiang Long Rachari asong BJP atum zero tolerance against corruption lapen sabka saath sabka vikas pu alam the sikaninje solangdo arara phan chobai BJP government atum ke pusi usuka song atum akoipi Ache primary school along osoma atuma phan commission racha hin pen uniform keron pondo
bonta bangso long pusitame chupanglim mate keron pon nang jieteng ron pon pe lasi usuka hin labangso school somar uniform hin CBI inquiry padosi Poso LP School along si Commission Ratchateng uniform keron kali apan ingsai vek nang ji pusi usuka song ahin pen kehang pado pusi Jintu Hajarika Kongchun Bang usuka ahin pen news fast along Birtanang Pali Karbi alongot আমি অন্যতম এটা দেখিবলৈ পাইছো শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এটা কেলেংকাৰী আমি দেখিবলৈ পাইছো বিভিন্ন ধৰণত আমি স্কুলবিলাকত আমি ভিজিট কৰিছো কোনবা বেঞ্চত স্কুলৰ বেঞ্চ নাই কোনবা কলত ডেস্ক নাই বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ হেৰি আছে কিন্তু তাৰ সত্ত্বেও আমি কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষক আমি এখন স্মাৰ্ট পত্ৰ বা বিভিন্ন সময় তেওঁলোকক সজাগ কৰি আছিলো যে কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো ইউনিফৰ্মৰ নামত এটা বাপক এটা খেলিমেলি হৈছে বুলি আমি গোপন তথ্য দি তেওঁলোকৰ আমি এটা খবৰ পাইছো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেইখিনিও পাব্লিছ কৰিম যোনখিনিত বিভিন্ন ধৰণৰ এটা কমিশ্যন যটো ৰাজনীতি খেলিছে আমি এই মাধ্যমৰ থ্ৰুদি এটাই জনাব বিচাৰো যে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি হুকিয়াই দিব বিচাৰো যে ইয়াত কোনো কেলেংকাৰী নহব কাৰণ শিক্ষা জীৱনৰ প্ৰথম পাতনি মেলা সেই কাৰণটো যেটো ইউনিফৰ্ম সঠিক মূল্য যেটো ইউনিফৰ্ম পাবলৈ সঠিক যাতে ইউনিফৰ্ম মৰমৰ ছাত্ৰীবিলাকে যাতে পায় হেতু কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষ যাতে ইয়াৰ ওপৰত সঠিক নজৰ দিয়ে বুলি আমি ক'ব বিচাৰো নহলে যদি সঠিক যদি ইউনিফৰ্ম যদি নাপায় তেতিয়াহলে অনাগত দিনত আমি গণতান্ত্ৰিক মাধ্যম থ্ৰুদি আমি ইয়াৰ প্ৰটেষ্ট প্ৰতিবাদ কৰিব বিচাৰো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি জনাব বিচাৰো শিক্ষা বিভাগৰ মিনিষ্টাৰ তেওঁকো আমি ক'ব বিচাৰো তেওঁলোকে যদি সাহস আছে কাৰ্বি আংলঙত শিক্ষা বিভাগত CBI তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰো Patumi Longri Krehini Angkangpi Arlo Umaha Rapat Longri Committee Amai Phu Chandra Singh Timung Lapen Kongchun Bang Muniram Ronghang Alang Litumpen Matha Ponsi Karbia Khaita Khaikang Thim Pumatha Ponsi Ilitum Hakopen Angthun Socheng Pen Rong Arak Seng Pin An Angthun Wang Bom Pen Pini Umaha Rapati Alongri Chandra Singh Timung Aboha Along Wolo Keter Sarhabe Amai Padunang Koglo Labangso Amai Along Papangjang Aluhi Sarpo Ronghang Rongbong Rongarak Pinpomar Atup Harrison Tiso Borsenot Maipu Sikari Togbi Senot Sarpo Be Senot Sikari Kro Senot Kiri Ingleng Bormiji Samsing Hanse Herangke Robi Singh Rongphar Senot Rensing Rongphar Senot Menbe Borotemen Atum Chetongdun Laso Along Ferangke Kahumri Dun Ahut Nangkachethandun Atengke Karbi Anglong Autonomous Council Penta Articles 244A Pachu Nangji Lapen 6 Sedol Pangtang Nangji Lapen Ningkan Esek Kachoteki Asai Kemesen Nangji Aphan Pusi Nangchethandun Lapen Labangso Amayalong An Sose Kemesen Nangji Aphan Pura Umaha Rapati Alongri Habek Kong Imbe Rapati Habe Kongbor Singh Ingti Umaha Rapati Habe Riso Chandra Singh Timung Rapati Habe Riso Vidyaram Timung Chetongdun Pen Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon News Desk Report News Fast Karbi Anglong Nonopor Kring Dang Kring Kun Ason Aporahut Anta Rong Group Arlo Kachilenga Tawar Kahinuan Jok Duar Amla Constituency Arlo Brodip Ingtia Rongalong Ihum Hormu Karthang Ponagari Chingthang Lok Lapen labangso tawar nang selam pinang jipu epong Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Chuning Ridunlo sita piniar nianta labangso tawar kahinu athaksi kateroy nangke ningduk meme binong pusi hawararatum ningjeringti lasinon ke dobom poribortona sarkar mate tim Karbi Anglong atumpen bangso tawar ke selam pipon ji aphan hawararatum pen chuning ripon wathat langso pen rajen ronghang news fast Karbi Anglong BSc MSc MPhil PhD Assam University Silchar Chepa Undun Abangpu Sikari Gate Aronga Maker Birendra Singnar Asopo Pator Singnar Alangli Chikari Gate Wolongkom Aji Ward number 2 Along Sido Alangli Phan IYUKA Kaipo Atup Chelangsi Karbia Poho Aman PC Pator Singnar Aphan Karchodam Bangso Hut IYUKA Bidisar Prodip Ingleng IYUKA Maipu Bharat Ronghang Kaipo Kongchun Bang Robinson Togbi Indigenous Youth Union Karbi Anglong Lapen Karbi Anglong Indigenous Peace Organization Songni Chelangsi Silchar University Along Alangli PhD degree Chepa Undun Lapen Karbi Anglong Aphan Nongnam Keme Kiwan Pithegapot Alanglitum Kachoro Pajer Fuluni Pen Arun Kro News Fast Karbi Anglong Non along so
time tong sina. Come one, come all. Langli TVS Motors opposite of Parlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Berta kan pa ben ang chiroi thulo. Nona pormate pininganingkan along asona kisung hawarara datum penangan akisung jetong nanglo. Seta non apor isek nangle rok ajok. Inkoiranar kep angdeng hawar karbidi sunimsu rong aji. Mesen pen katalon ponthekji aphan. Rambeng Rampang, Kavedetji Aphan, Chairman Ronghang Asang Hopen, Rat Aphan, Hirjume Hangpi. In Pen, what lang so municipal board Chairman Hopen, Nonapor, Durga Puja Lapen, Donal Kalbi Festival, Van Bom, Lasoput Hapen, Rat Aphan, Titini, Lamtepa Pajirika. Ini hari ini, ini nasi lalu buat tatang so. Municipal board angkang alo non zonal festival lapen and Durga Puja lasop Harman pen nilihin pen ratapan kachuningri mate kapachini lalo lasi ahoglo elitum kisung kipho ason and COVID-19 pen chenglo alang kethe lapenon laso apor hucita elitum rat kado we chibuji soroi pensi iltum non claim pon bom dam pon bom lo lasi non Durga Puja lamen Zonal Festival laso Parman nili rata pan choni la koilo lasi non apor akisung apor sita iltum kado kawe cerap cetu pensi iltum claim pon bom dam pon bom lasi nilhin pen anso se suri Rata Parman Rat Apan Kachuningri Alam Te Anso Nasi Leme Dameje Panta Anso se Arna Malong Nili Ahir Jume Chohang se Rat Panchuningri Wat Hadlang Sopen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong